mwaka umwe kandi ni intango hari ibindi biriko birategurwa bizokorwa mu kwezi kwa gatandatu bariko baratwumviriza hari iyindi bombe izobakorokerako noneho ntaco bazoronka bavuga ahubwo bazogenda musi y'igitanda binyegeze bahora amatelefoni bazoyazimya aya makamera yanyu n'aya mateleviziyo yanyu ntibazosubira kuvugira wewe ndindira gateye uzoraba ubu ndiraguruka narayibonye kwera bavuga yuko ntakiriho ko napfuye sinzi ko uno munsi wicaye n'umuzimu wawe byampaye ingufu kwereka ko byanyeretse ko ibyo tuvuga kuri bo cyangwa ibyo tubwira isi bigeze ahantu bibangamira abo tubwira nta kintu na kimwe cyari cyombuza kuvuga ukuri ndakuzi nta kihari kwibaza yuko gutera ubwoba ngo umuntu wo mwica cyane bagatanga kubika umuntu ngo yapfuye ngo yatinye ko azopfa cyo ntacyo byomwira bo batagira isoni zo kwica no kwica abantu cyane no gukora amabwa nkajya bariko barakora kaho nije nogira isoni zo kuvuga ukuri kuko nabone bazoheza kwica abandi mu nyuma nabo bapfa ntibame barabanga mu bitwe ntitubaze ko bagwaye benshi cyane abo ntibazopfa kama tubibona muri commentaire ngo wari ukwiye kwivanga mu vya politike ngo wari ukwiye kuvuga ngo bijanye ngo n'ijambo ry'Imana gusa agera amaborogo y'ububabare bikinyoma babesha imyaka myinshi isambuwe mu munsi umwe canke mu mwaka umwe kandi ni intango hari ibindi biriko birategurwa bizokorwa mu kwezi kwa gatandatu bariko baratwumviriza hari iyindi bombe izobakorokerako bikinyoma babesha imyaka myinshi isambuwe mu munsi umwe canke mu mwaka umwe kandi ni intango hari ibindi biriko birategurwa bizokorwa mu kwezi kwa gatandatu bariko baratwumviriza hari iyindi bombe izobakorokerako noneho ntaco bazoronka bavuga ahubwo bazogenda musi y'igitanda binyegeze bahora amatelefoni bazoyazimya aya makamera yanyu n'aya mateleviziyo yanyu ntibazosubira kuvugira wewe ndindira gateye uzoraba Yes, ndibaza muramaze gukurikirana bimwe mu majambo akomeye cyane Apotre Isidore Mbayahaga yashikirije inyuma yuko mu gihugu cy'u Rwanda batanguye kumubika ku mbuga zigiye zitandukanye ndetse aba banditsi canke abamenyesha makuru agenda avuga yuko yoba yitavye Imana mu gihe Isidore Mbayahaga we yarameze neza akomeye atakibazo na kimwe yifitiye. Turaje mu kino kiganiro turabire hamwe amajambo akomeye Isidore Mbayahaga yashoboye kuvuga inyuma yuko mu kiganiro yakoranye n'umumenyesha makuru inyuma yuko yabonye yuko bagiye baramubika. Turaje turabire hamwe ivyo yagiye aravuga ndetse tunarabire hamwe ico bari bagombye gushika ko mbega n'iki kintu cyatumye mu gihugu cy'u Rwanda batangura kuvuga yuko Isidore Mbayahaga Apotre yoba yitavye Imana kandi ari muzima. Ndibaza mwarimwo mwumvise yuko Yes, nitumara kurabira hamwe ibijanye n'amajambo akomeye Isidore Mbayahaga yavugiye mu kiganiro turaza kurabira hamwe eski ku mirongo y'urugamba imeze gute, ibice biriko biragubera mu mirwano nibihe. Rero misi muze kuguma hamwe natwe kugira ngo dushobore kubaza tubashikiriza amakuru yose uko biriko biragenda muri rusange. Rero mubandanye mukora subscribe ku batarekora kugira ngo ino YouTube channel yanyu ino YouTube channel yacu ikomeze kuduga cyane. Rero kubakoneye amafoto n'amavideo hariho link ya mbere muri commentaire cyangwa kugira ngo igufashe kwama uronka amafoto n'amavideo uko biko biragenda. Rero numva atavyinshi ndenda kubivuga ko ariko ndagusabe uri kuradukurikirana ukeneye kumva ibiriko birabere ku mirongo y'urugamba yaba muri Uvira Bukavu na Goma n'ahandi henshi uraza kurindinga gato. Mu majambo akomeye Isidore Mbayahaga yavuze yuko wewe ku ruhande rwiwe atabwo bafise bwo gupfa atanabukiye buke kuko avuga ko ivyo avuga byose ari ukuri ataco yishinja. Rero mu gihe aba ariko aravuga ukuri kandi abizi ko ari mukuri adefanda uko kuri kwiwe. Hari benshi bagiye barajajinga ngo n'umukozi w'Imana ngo ntiyarakwiye kuja mu bintu yarakwiye kuja mu bintu vya politike yagiye mu vy'Imana. Yarishuye neza cyane aho yavuze yuko igihugu kugira ukigwanire bitaraba icuri ico bisaba nuko uburi umwene gihugu w'ico gihugu ari cyo gikuru. Rero Apotre Isidore Mbayahaga we yavuze yuko abantu bamubitse ko yapfuye bafise ibibazo byo mu mutwe bafise depression y'ivyo yagiye arababwira. Rero sinzi yuko mwe muko mudukurikirana harimo bari mu magroup yacu WhatsApp mbere ko turabandanya.
link niyo ya mbere muri commentaire manza winjiremo kugira ngo uzobanze uzuraronka ibi biko birabera ku mirongo y'urugamba cyane mu seruko bwa Kongo nkuko mwama muzi yuko tubashikiriza atakibazo na kimwe. Isidore Mbayahaga igisigo yavuga ati abariko baravuga ko napfuye ni kimenyetso c'intege nke yuko ivyo tuvuga aba ari ibintu vya nyavyo, ahubwo babuze iyo bahungira kubera ko ibinyoma vyabo byose vyamaze kujabona nkuko vyavuzwe n'umukozi w'Imana Apotre Mbayahaga. Isidore mbere we yarangije avuga yuko gupfa atakibazo biteye kuko wewe no mu gihugu cy'u Rwanda hariho bamwe mu bategetsi b'u Rwanda bama baraza kwibagisha mu mutwe ariko ngo batarapfa ngo kandi bariho dutevye kuri akantu gato. Sinzo yagombye kuvuga mugabo reka tuvuge yuko Apotre Isidore Mbayahaga yavuze president w'igihugu cy'u Rwanda kuko niwe afite ikibazo cyo mu mutwe akunda kugenda hanze bakamubaga ndetse bakamuhindurira n'akuma bamushize mu mutwe. Abenshi batabizi bagomba kubira abazozi bararaba mu mutwe we, nta mishatsi kwiye ihari. Murumva yuko Mbayahaga Isidore yagize icyo babwira. Hari akandi kantu yavuze tuzakugarukako k'ibintu bizoba mu kwezi kwa gatandatu mu gihugu cy'u Rwanda, kandi akavuganya ubuseriye bwishi atekereje navuga ati ivyo bose bigira rindira ukwezi kwa gatandatu bugere ndazi yuko bazorira batakambe bongere batakitorza kugaruka ko turabire hamwe ico Isidore Mbayahaga yagombye kuvuga. Ariko yabandanije avuga yuko ngo ibi uko bakomeza bavuga ahubwo ariko bamuhinga uvuze gukomeza kubata uko yaramaze kubona yuko abo bari mu bunyoma kandi ibinyoma atigera atsinda ukuri. Muri make ico twovuga yuko Apotre Isidore Mbayahaga nuko n'umuntu asigaye afise influence cyane kandi yavuze ikintu kiragira ico no kwita feedback, kuko yakoze ikiganiro Isidore Mbayahaga aba ari ikiganiro kizavuga ivyazi kandi bitondetse neza ku murongo. Ibi rero vyatumye igihugu cy'u Rwanda gihungabana kubera ko yarabimaze kuba ababikira amabanga menshi, bituma banamuzanamwo ibijanye n'ivangura rifatiye ku moko. Ariko Isidore Mbayahaga atitaye kuba muteranya kuba muca intege yagumye abandanya atakibazo na kimwe biriko biramutera. Rero abaguma baremera Mbayahaga baba bariko baramuha inguvu nkuko wenyene yavyivugiye yuko ata muntu yomuca intege n'umwe, ndetse aho yakomeje gusobanura amajambo akomeye cyane avuga yuko no mu gihe nopfa uno munsi nyene ntabwo bwavyo kuko jewe mfuye nzo wamfuye jewe nyene nta numwe nzoba mpitanye, ahubwo jewe nuko nzogenda hakaba abandi basigara ukwabo kuko ngo nta numwe bahamba mu kinogo kimwe cya babiri, umwe wese nuko azogenda ukwiwe. Kandi kugenda kwiwe uko azogenda kose igikuru no kugenda warateguye amayira ugomba kujamo. Rero yaravuze yuko atabwoba nabuke afise, nubwo tuzi yuko igihugu cy'u Rwanda kifise documentation henshi cyo kumugira nabi. We yavuze ko atakibazo na kimwe afise cy'umutekano kuko naho bo mugirira nabi ho bahageze. Hari akajambo yavuze avuga yuko igihugu cy'u Rwanda mu kwezi kwa gatandatu bategereza kubona impinduka. Nta wamenya ko ari ivyo Yesu canke ari ivyo yabwiwe, mugabo vyerekanye yuko Isidore Mbayahaga Apotre yarashavuye cyane avuga ati rindira mu kwezi kwa gatandatu ibizoba mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ibi bintu turabirindiriye, kumbure tuzogerageza anita umuronka tumubaze ati eske nyakubahwa wagombye kuvuga ingaha kugira ngo abantu bagira ico batahurana ijya ubona yuko gukurikirana ari beshi. Rero muri make ndibaza kino kiyago gitonda bashishirizemwo nico Apotre Isidore Mbayahaga yayaze n'umumenyesha makuru mu kiganiro ariko aramubaza ibijanye n'abariko baravuga yuko yoba yarapfuye. Ariko imbere ko turangiza kano kiganiro cacu gigufi, reka turabire hamwe eske Mbayahaga Isidore ni iki kintu amaze amariye Burundi bituma abanyarwanda nka bose bamutinya. Cyambere mwomenya nuko Apotre Isidore Mbayahaga ari umwe mu bantu bamaze imyaka itari mike muri no politike y'u Burundi. Abenshi mwamumenye mu tujambo dutwenze yagiye aravuga mu rusengero ariko arigisha ijambo ry'Imana, ndetse bikaboneka neza yuko yari umuntu yari karigisha ijambo ry'Imana haba harimo ambiance novuga yuko idasanzwe. Rero kuba dukurikirana banadukurikiranye kuva ino
nkuru ritangura canke ino mishwano iri kirabera muri Kongo itangura, nuko igihugu cy'u Rwanda cyagerageza gucira imiriro canke kurunka imiriro mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bateranye abarundi basubiranemo, ariko Mbayahaga Isidore yaragize ikintu kinini afasha kugira ngo iyo miriro yo mu Rwanda barunka mu Burundi ayisukemwo amazi, kandi vyarabaye. Rero baragerageje gukora plani zose, barabona yuko zitari bukunde, bahitamwo ico bahisemo nuko no guca batangura kumubika yuko yoba yapfuye kandi akiri muzima. Rero ntitugomba kuteba, ndizera yuko abenshi muriko muritegura muje gusenga, abandi bamaze kugerayo. Ndanifurize umunsi wa Mungu mwiza abantu mwese mudukurikirana. Wakoze subscribe waragize neza cyane, ariko nawe utarabikora reka twizere yuko ugira ubikore kandi atakibazo na kimwe. Rero murabizi yuko runo rubuga twama turucisha ko amakuru cyane y'ibiko birabera ku mirongo y'urugamba. Niyo mpamvu ndabasaba gukora subscribe mu kanya turaza kuza tubahe ibiganiro bijanye n'imirongo y'urugamba. Hari amakuru menshi atari make tumaze kwegeranya tuza kwirirwa tubahaye kuri uno munsi. Rero ntimuze kuja kure kugira ngo tubane mu biganiro yose tuza kubaha n'amakuru vy'uno munsi. Rero wamaze gukora subscribe warakoze cyane, utarabikora nawe uratume kugira ngo ubikore. Karenda bike banure kumbure mwirigwe neza, nibikunda turongera guhura. Bye bye. Makumyabiri b'abayobozi kandi bamanitse amaboko rwose, inzara yenda kubica. Ijipe enye zatwitswe. Mbese yageze ngo ni iki kiba hano muri ku butaka bwa Kongo, njewe mba ntazi. Bakunzi b'ibitangazamakuru vyacu na cyane bakurikiranira hafi bijanye na politiki yo mu karere k'ibiyaga binini, ndabaramukije. Jewe nitwa Cody the Black, nkaba nkorera ikinyamakuru B-Info News. Abenshi bari baratubuze ku bijanye n'ubusesanguzi canke no kubaha amakuru ari update kubiriko birabera mu buseruko bwa Kongo. Nagenda batumirire mwese kuza kuri B-Info News, saba abakurikirana umwami w'igisaka yuko mwohakubitiranaho, kuko tubakunda kwa basangiza ubutumwa cyane bw'ivyabereye ku mirongo y'urugamba, ndetse tubaha n'amafoto n'amavideo y'ababa batsinzo canke abari bapfiriye ku mirongo y'urugamba. Rero muze mwiyandikishe kuri B-Info News, link ibari ya mbere muri commentaire kugira ngo abari commentaire ya mbere kugira ngo mubiceho, kugira ngo mushobore kuza kwiyabonesha ku rubuga rwacu kugira ngo muze muronka amakuru atakibazo cyari. Ndangiza ndabaramutsa, ndabifuriza ibihe vyiza no kuba inyangamugayo. Bye bye. Ndagusuje nshuti mukunzi wakoze subscribe mu Gisata TV, nkwishuje kugira ibihe byiza. Ndi kwihuta, ntabwo ntinda akora igikwiye, twihuta ahubwo twinjire mu makuru yacu kuko dufite byinshi byo kuganiraho. Mbafitiye umutumirwa, turaza kuba turi kumwe ku nkuru ziramutse nonaha muri aka gatondo ko kuwa gatandatu. Musabye rero kutaza kuva ku murongo, ariko mbere yuko nijamo ntabwo nabura kukwibutsa, nyamunanyarukira kuri B-Info News ukoreyo subscribe kandi ukore kunzogera kugira ngo naho ibiganiro tugenda tuhatambutsa. Twese turi ku rugamba rumwe rwo gukubita ikinyoma cya dede tukagikubitira ahakubuye. Murazajya mukurikiraho ni actuality ku birebana n'intambara ya Kongo ndetse n'izindi nkuru zivugwa ndetse sometimes no hanze y'akarere. Uriya muhungu nabonye ajya kure cyane rwose. Nkusabye rero kunyarukirayo ukamusura. Waba ushatse B-Info News ukayibura, ngewe nyandikira kuri WhatsApp yanjye, hanyuma mpite nkukubita link, hanyuma uhite ugerayo. Hanyuma rero muri iki gitondo ibintu bikomeze kuba bibi mu mujyi wa Goma. Ngira ngo mwakomeje kubona bavuga ngo ngo hari inyeshyamba nshyashya zavutse muri Katanga. Nge nababwiye nti niba hadutse ikintu gishya, vayo mu Gisaka TV, icyo kintu mbanzi icyari cyo. Muribuka byatangiye muri 2023, ntabwo ubwo mpereye kera, nyine mpereye kuri session ya iherutse ari nabo bahari ubu. Batangiye muri 2023, barangije
hashize akanya gato baza bitwa AFC M23. Ni nyuma y'uko ibyo kuvuga ngo icyo ngo ni AFC bahize yuko cyari gikombaninze mo ariko cyaje kwihuza niyo M23 ariko cyari ikirebana mbese ni nka branche y'ibirebana na politike kuko ziranye ishyamba neza Dede byaramuyobeye ananirwa kujya ku mugaragaro nga bakorere diplomasi biranga rero ahitamo gufunda ikindi kintu kizabakorera politike cengeza amatwara diplomasi hirya no hino abantu bagiye bazwi bazafasha ngo barebe yuko bakinga ibikarito mu maso abanyamahanga ngo bari kurwanira ubwoko. Hanyuma kijyaho ngaho kirakora ariko cyananiwe gutanga umusaruro. Ngira ngo murabizi neza twese tubizanyeho yuko Tshisekedi kubirebana na diplomasi neza yafashe Dede ashyira gutya yamushyize nko mu kidomoro nka kiriya nko mu sterine ya litiro 200 ashyiramo neza ubundi asekuriramo atihinda. Nuko muri diplomasi Dede byamugendekeye nuko bo byageze. Dede birebye gutyo ubwo nyine hajemo icyo cya AFC byarahindutse ngo ntago ari abatutsi gusanga ahubwo ngo nabavuga ngo igiswahili ngo nabo bari menase ngo nabavuga ikinyarwanda ngo nabandi bakongomani mwarabyumvise. Barangije kigwa mu mazi. Abantu benshi rero hano kigwa mu mazi ntitumenye ko cyaguye mu mazi kubera yuko Baskovia nabande bose bariya bose mujya mukurikirana bahane Kigali baba bababwira yuko ngo bari hejuru ngo igihugu bagifashe byarangiye. Urumva nicyo gituma ibi bintu bakora bigwa mu mazi ntimubimenye. Turakomeza ndangije ndababwira nimutegereze muzabibona yuko cyaguye mu mazi. Ako kanya barihuse Nairobi aho bari bafondekeye AFC bajya gufondayo ikindi bise ngo ni Sovo ngo ni Sovo niba ari Sovo mumbabariro rwose nukuvuga ngo sove gusova cyangwa se gutabara ngo cyangwa se ngo cungura cyangwa se tabara ngo Kongo la RDC nuko nguko batubwiye. Ako kanya nababwiye nti kiriya cyo nta nubwo gishobora no kurenga umutaro kiriya kizaguma barakivuga ukwezi kumwe ngo none se ngurumva ngo ikintu ngo cyashyigikiwe n'ibihugu ngurumva ngo noneho ngo Tshisekedi arapfa reka da. Nababwiye nti kiriya ntabwo kirenza iminsi kirapfa bakigifonda kirahita gipfa. Hanyuma ni nk'ikigurube kibwaguye bigahita bipfa bikiri aho ngaho bitarava kuri nyina neza. Hanyuma birangije ndababwira nti Bishop namaraseka ndababwira nti mutegerezeho gato cyahise gipfa ku kanya ariko ntabwo babibabwiye. Barakomeza mu itangazamakuru bavuga ko kiri gukora. Cyakoze kangahe mwabyumvishe kangahe. Ahangaha rero bongeye kuzana ngo ikingo ni ngo cyo muri Katanga. Iki nacyo rero nongere nkubwiza ukuri. Iki cyo bitewe nuko Dede ari gutarataza byayoberanye baraje barasunika n'imbaraga zabo zose ariko amezi menshi mbahaye na 3 kiraba nacyo kimaze gushira mu mwuka neza bamaze kugishyingura. Nuko nguko icyo rwose ntikibatera ubwoba. Hanyuma twebwe nakubwiye Goma ntago ibi ari byo twari tujeho ariko nabyo ni ingenzi. Turibe muri Kivu ya ruguru rero hano ndaza kuba nifashishije umurashi Karasanyi ka Myasiro. Turaza kuba turi hano hamwe mu kiganiro araza aho biri ngombwa ndavuga ku mafoto yemewe turayashyiraho hano ntuveho turayashyiraho ayemewe ayatemewe nunyandikira ndayakoherereza kuko hari iyo tubabwira ngo Goma abazendo ni nkaho neza bayifashe byarangiye. Wowe ushobora gutekereza yuko ari ibintu by'ibikabya nkuru byaze byiki. Hanyuma ukamenya ko ibi ngibi bari kuvuga ngo bagiye Uvira ziri muzi nkubiri bari bariho ngo turagiye Uvira. Barangije barahinduye ngo Katanga barasoma ngo twaje.
nuko ngo bari kugerageza ngo Kongo ireke kuba concentrated kuri uyu mujyi wa Goma ngo iwubohore, ahubwo itagaranye imbaraga ngira ngo iyi tekinike no mu ntambara, ngira ngo mu ntambara ya Ukraine mwarayikurikiranye cyane. Ukraine igira itya kuko ibona Putin neza neza agiye kumufata, Zelensky agira atya akavata ari kuwafata Kursk, simubizi aragenda asimbuka afata agace mu Burusiya. Mu gihe azaba ari kurwana ntabwo azarwana no gufata ibice byinshi iwacu, azarwana ahubwo no kuduhagarika imbere mu butaka bwe. Nibyo barimo hano, ariko rwose Dede nta kintu yakora. Ariko rero reka twihuse kugira ngo ikiganiro kitaza kuba kirekire, nababwiye ko dufite ibintu byinshi byo kuganiraho. Hano mbafitiye ubuhamya cyangwa se mbafitiye amakuru ya korodinateri, ntabwo ari umuzarendo babwira ngo jya hariya gusa ngo agenda amenye iby'igice iby'ahantu ahagaze neza byonyine, utamubaza ngo hakurya bimeze bite. Ni korodinateri, ni umuyobozi wa zarendo, by'umwihariko afite abazarendo cyangwa se amagurupe atatu akodinatinga, abahuza na FARDC n'igisirikare cy'ubundi bagakorera hamwe. Uwo nguwo mbanza kumusobanura kugira ngo udatekereza ko ari umuntu ukubwira amakuru yakuye kwa Scovia cyangwa yaba yatoraguye ku ba propagandiste ba hehe na hehe. Reka mwami w'igisaka, yego nkubwira ndi ahangaha muri Goma hari urundu nakubwiye ko ndi muri Goma, batanu amaze kubashikira mu ntoki zanje muri kano gatondo mu masaha 5 bari bamaze kugera mu ntoki zanje. Nabashimuzi nakubwiye ngo ndabashimutaga, aragoma kundago mwagamenya wenda manza ndabinyamakuru byagatangaza, ariko nje batanu nabishikiriye kubera ko muri Goma nibo bafite ubwoba. RDF ifite ubwoba, ndabari kugenda ari babiri, babanje kugenda ari babiri batatu, abo ndabayoye. Ubwo no munsi rero nayoye batanu. Kumva sinza ko makuru niba mwagamenye cyangwa niba mutagamenye ndaco mbiziho. Rero ibya byose nakubwiye ko guverinoma na etat major byahunze, none hasigaye abasekirite n'abaparantu nibo turi gutoragura. Ukumva ukunda ibintu bimeze mwami w'igisaka. Na Bishop Ndama na BM4 News, urukumva ukundu ibintu bihagaze. Nje Karasanye ka Myasiru, nje nizi ngotanyi turaziranye, turaziranye icenga kurindi. Ndakugamba ngo 20 b'abayobozi kandi bazicuza amaboko rwose nzara cyabazanye bazicuza cyabazanye imyaka 30 ndi nyeshamba, undi agende yiga imbundi by'umwaka amezi 2 baje kugwana nande kiba hano ku butaka bwa Kongo. Ngiwe mbana rero kera ndaga ari byo birungu ingotanyi zishaka n'abandi biri wabo kubwiza yo subscribe kandi ukore kunzogera. Dede yaravyivugiye ari kandi cyangwa kubutsa cyangwa ryasibunuze iminara ikinyoma cya Dede tukagikurikira aha kuko murazajya mukurikiraho namwe Gisaka mbago makuru ku birebana n'intambara ya Kongo ndetse n'izindi nkuru zivugwa ndetse mu hanze y'akarere. Iya mungu nabonye ajya kure cyane rwose. 20 b'abayobozi kandi kamusura wamanitse amaboko rwose nzara yenda kubica. Ushatse News ukayibura, ngewe nyandikira kuri WhatsApp yanjye, hanyuma mpite mutareke kiba hano muri ku butaka bwa Kongo. Ngiwe mba ntazi muri iki gitondo byose bikurikirana nkuko Putin akurikirana imirwano yo muri Ukraine kuba bibi mu mujyi wa Goma. Uzibivuza ko ngewe yicara mu biro ng'Inyeshyamba ari munsi y'igiti no ku rugamba no kugenda ngo hari inyeshyamba nshyashya zavutse muri Katanga. Nge nababwiye nti niba hadutse ikintu gishya vayo mu Gisaka, genda mu muyaga naho ndagenda no mu mwuka ndagenda. Muribuka byatangira Karasanye ka Myasiru, ntabwo ubwo mpereye yasanzwe inkotanyi zakoresheje uburyo bwose bushoboka. Iyi nkotanyi ziza kumfatisha ngo dukorane ubu Kongo tuba twarayigaruriye hashize akanya gato baza bitwa
usibye ko Tshisekedi AFC, ubu kugenda afata ni nyuma y'uko ngo ibyo bidacika kuvuga ngo bidacika ariko ngo ngenda AFC, babwiza ukuri AFC ariko cyari gikombanize mu mfashe umugambi ngagambani ariko ubu cyari birarangiye kirebana agasuzuguro mbese ni nka branche ndagaciye y'ibirebana na politike kuko tugiye ziranyishyamba neza natwe dede kugarura ibyacu byaramuyobeye ananirwa kujya ku mugaragaro inkotanyi zajyanye agakorera diplomasi biranga rero ahitamo urwo rugamba rwakizwe n'abamarayika kizabakorera politike cengezamatwara diplomasi hirya no hino abantu bagiye bazwi bazafasha ngo barebe yuko aho batugeza bakinga ibikarito mu maso aho twabageze ntabwo babyasobanura ntabwo amahanga bari kugamba kijyaho ngaho kirakora ngo FPR ariko cyananiwe gutanga umusaruro ngira ngo murabizi neza twese y'abanyarwanda ikeneye umuntu wo kuyibohora iri yafashe dede ashyira gutya mu ndababwiza ukuri indambara ntabwo izarangira itageze ku butaka mu ministerine ya iryo niryo jambo rya nyuma y'insinzi ya nyuma ingotanyi zitavuye mu karere ntabwo indambara mu karere izarangira ingotanyi indambara itageze ku butaka bwabo bumva ukuntu dede birebye gutyo bumva ukuntu umuntu azinga karago uraze kuzinga karago cyarahindutse ngo ntabwo ari abatutsi gusanga ahubwo ngo n'abavuga ariko hari aho ndawazinga karago n'amezi atatu ikinyarwanda ngo n'abandi ibintu bikaba birarangiye mwarabyumvise urukumva barangije kigwa mu mazi abantu benshi rero hano kigwa mu mazi ntitumenye ko cyaguye mu mazi kubera yuko Baskovia n'abandi bose bariya bose mujya mukurikirana bahane Kigali baba bababwira yuko bari hejuru mu gihugu bagifashe byarangiye urumva nicyo gituma ibi bintu bakora bigwa mu mazi niba ari general niba ari rwivanga ndangije ndababwira ni mutegereze muzabibona yuko cyaguye mu mazi ako kanya barihuse Nairobi ubu bari bafondekeye AFC bajya gufondayo ikindi bise ngo ni sofu ngo niba ari sofu niyo mpamvu rero mugambaga n'indambara itariyagera ku kuvuga ngo sofi gusova cyangwa se gutabara itariyagera ku butaka bw'u Rwanda ntabwo izaranya cyangwa se ngo cungwa cyangwa se tabara yabara bagiye kuva mu Mozambique bajya kuva Central Africa bavuye Jamaica bose bagiye kubazana ako kanya nababwiye nti kiriya cyo ntabwo gishobora no kurenga umutaka kiriya kizaguma mu barakivuga ukwezi kumwe none se urumva ngo ikintu ngo cyashyigikiwe n'ibihugu atazagira umutezi noneho ngo Tshisekedi arapfa reka nababwiye nti kiriya ntabwo kirenza iminsi zirangiye muri Kongo kirapfa bakigifonda nabo mu gatsiko bamuri inzira y'izindi zose utazagira izimuteza ibibazo nyuma niba bari kwihungira niba bari kugira ngo niba ubizi ariko umugambi we no kumarisha abana b'abanyarwanda batazamuteza ibibazo tuba dushutse hanyuma birangije ndababwira nti ukomeze ukurikirana no kumacano rwose wenda uraza kumva bitangaje umenye ngo Kasani ndababwira nti yakoze hasi umutegerezeho gato cyahise gipfa ku kanya ariko ntabwo babibabwira barakomeza mu itangazamakuru bavuga ko kiri gukora cyakoze kangahe mwabyumvishe kangahe yewe nagambye ndi aha ngaha rero bongeye kuzana ngo ikintu muri Katanga cyo muri Katanga iki nacyo rero nongere kubwiza ubizi ngotanyi iki cyo bitewe n'uko dede baraje barasunika n'imbaraga zabo zose ariko amezi menshi bahaye kiraba nacyo kimaze gushira umwuka neza bamaze icyo rwose ntikibatera ubwoba hanyuma twebwe nakubwiye Goma ntabwo ari byo twari tujeho turi no muri Kivu ya ruguru rero hano ndaza kuba nifashishije umurashi karasanyi ka Myasiro turaza kuba turi hano hamwe mu kiganiro araza ingotanya ngombwa ndavuga amafoto yemewe turayashyiraho hano ntuveho turayashyiraho ayatemewe nunyandikira ndayakoherereza kuko hariya iyo tubabwira ngo Goma abazendo ni nk'abo neza bayifashe byarangiye wowe ushobora gutekereza yuko ari ibintu bikabya mu rubyazi hanyuma ukamenya ko ibi ngibi bari kuvuga ngo bagiye Uvira ziri munsi mubiri bari bariho ngo turagiye Uvira ngabarebesha indege barangije barahinduye ngo Katanga barasoma ngo twaje indambara zarangiza kuko ngo bari kugerageza ngo kongere kuba concentrated
kuri uyu kugeza mujyi wa buno Goma munsi nta tuwuyoboye, muntu wamenya ngo ahubwo uyu itagaranye ninde. imbaraga ngira ngo iyi tekinike Ibaza ukuntu ngendaga bakanda no mu ibyangombwa ntambara ngira byabo ngo mu ntambara ya Ukraine iragenda nabyo mwarayikurikiranye cyane. aba mu Rwanda ngagenda Ukraine igira ngajyayo itya kuko ibona Putin yayimenya neza neza agiye kumufata zikagira atya akavata ariko wafata Kursk simubizi akagenda asimbuka afata agace mu Burusiya mu gihe azaba ari kurwana ntabwo azarwana no gufata ibice byinshi iwacu, azarwana ahubwo no kuduhagarika imbere mu butaka ibyo barimo hano ariko rwose Dede nta kintu yakora. Ariko reka twihuse kugira ngo ikiganiro kitaza kuba kirekire nawe ko dufite byinshi byo kumacano hano bafitiye ubuhamya cyangwa se bafitiye amakuru ya korodinateri, ntabwo ari umuzarendo babwira ngo jya hariya gusa ngo agenda amenye iby'igice iby'ahantu ahagaze neza byonyine utamubaza ngo hakurya ni korodinateri mukazana abantu 30 nabo abazarendo cyangwa se amagurupe akodinetinga abahuzana ifayidese n'igiseke cy'ubundi bagakorera hamwe. ubu ngubu mbanza kumusobanura kugira ngo udatekereza ko ari umuntu ukubwira amakuru yakuye kwa Sokovia cyangwa yaba yatoraguye kandi ngendaga ndazi icyo ngiyemo, ariko misiyo ngiyemo abantu numva ko n'izari misiyo ngiyemo ndazi ubwira kandi byiza ahangaha muri Goma hari urundu ndavuga ko ndi muri Goma batanu amaze kubashikira mu ntoki zanje muri kano gatondo mu masaha 5 bari bamaze kugera mu ntoki zanje nabashimuze nabwo ndabashimutaga aragoma kundagoma mwagamenya wenda manza ndabinyamakuru byagatangaza, ariko nje batanu nabishikiriye kubera ko muri Goma nibo bafite ubwoba, RDF ifite ubwoba ndabagenda bari kugenda ari babiri, babanje kugenda ari babiri batatu abo mbanda bayoye. Ubwo no munsi rero nayoye batanu, kumva sinza ko makuru niba mwagamenye cyangwa niba mutagamenye ndaco mbiziho. Rero ibya byose nakubwiye ko guverinoma na eta majoro byahunze, none hasigaye abasekirite n'abaparantu nibo turi gutoragura. Ukumva ukunda ibintu bimeze umwami w'igisaka na Bishop Ndama na BM4 News urukumva ukundu ibintu bihagaze. Nje Karasanye ka Myasiru, nje nizi ngotanyi turaziranye, turaziranye icenga kurindi ndakugamba ngo bazicuza icabazanye imyaka 30 ndi nyeshamba, undi agende yiga imbundi byumweru 3 amezi 2 ngo aje kugwana nande burya sibuno byariho kera ndaga ari byo birungu ingotenyi zishaka n'abandi ngo zisubire iwabo kubwiza cyangwa kububi. Dede yaravyivugiye ari kubwiza cyangwa kububi cyangwa ryasibumize iminaba. Ukumva mwami gisaka ngwago makuru ibinyeshamba byararangiye, mwabaga mwinyeshamba sizi bagayenye RDF yahindutse inyeshamba 20 b'abayobozi kandi bamanitse amaboko rwose nzara yenda kubica. Jipe enye zatwitswe, mbese yageze ngo niki kiba hano muri ku butaka bwa Kongo ngiyewe mba ntazi ko byose mbikurikirana nkuko Putin akurikirana imirwano yo muri Ukraine. Uzubye gusa ko ngiyewe nticara mu biro byanje ari munsi y'igiti no ku rugamba no kugenda nkigererayo kugira ngo hatagira umuntu ugira icyo ambeye, nkigererayo ngenda mu muyaga naho ndagenda no mu mwuka ndagenda. Urumva rero niyo mpamvu ngubwira ndi ngiyewe Karasanye ka Myasiru ndi umuntu udasanzwe. Inkotanyi zakoresheje uburyo bwose bushoboka ngo iyi inkotanyi zikiza kumfatisha ngo dukorane ubu Kongo tuba twarayigaruriye kera. Ni nayo mpamvu iyi ntambara ngambaga nti usibye Kisekedi ubu kugenda afata ngo bidacika, ariko ngenda babwiza ukuri
umwami w'igisaka mfashe umugambi ngagamba nti ubu ngubu birarangiye agasuzuguro ndagaciye tugiye natwe kugarura ibyacu ingotanyi zajyanye agatsiko zajyanye sha urwo rugamba rwakizwa n'abamarayika bavuye n'abamarayika ba shitani n'ab'Imana nibo babijamo hagati naho ubundi aho batugeza ndabwo aho twabageza ndabwo byasobanuka naga amahanga gaba gari kugamba guca kuvuga ngo FDR ibyo nugamba ngo umuntu wese hari rubandira y'abanyarwanda ikeneye umuntu wo kuyibohura iri ku gisuti ariko ndababwiza ukuri indambara ndabwo izarangira itageze ku butaka bw'u Rwanda iryo niryo jambo rya nyuma nayo nsinzi ya nyuma ingotanyi zitavuye mu karere ndabwo indambara mu karere izarangira ingotanyi indambara itageze ku butaka bwabo bumva ukuntu impunzi zibabara bumva ukuntu umuntu azinga akarago yabaze kuzinga akarago imyaka 30 yose ariko hari aho ndawazinga akarago imyaka 30 n'amezi 3 ibintu bikaba birarangiye urukumva ni mu kadomo agandi makuru ko nakubwira Ubuganda no mu Rwanda ndago biri kurebana neza reka byose ndabikurikirana Bob Wine yuriye indege anyuze i Kigali hari umujenerali wamucikishije none ubu ngubu byacitse niba ari generali niba ari Ruvusha ni Rwivanga niba mushaka ibyangombwa ngo Bob Wine anyure i Kigali agenda aje hanze mundi ntabwo ari kuva mu Museveni mu maboko ibyo nibyo bose mwari mubizi wumva ukuntu ukurikirana akantu ku kandi amakuru rwose gabaye mu karere mba ndi nako mwari mubizi niyo mpamvu rero mugambaka nti iyi ndambara itari yagera ku butaka bw'u Rwanda ndabwo izarangira itari yagera ku butaka bw'u Rwanda ndabwo izarangira ahubwo RDF iri kwiyaho reba bari bagiye kuva mu Mozambique bagiye kuva Central Africa bavuye Jamaica bose bagiye kubazana kubafumbiza ibinaba hano uko bari kuvuga ngo basinye amasezerano ngo ibintu birangiye ndabo birangire bigambi ndusubiremo ibyo ndabo birangiye Kagame ashaka ngo ingabo zose zishiriye muri Kongo atazagira umutezi ibibazo urumva ashaka ngo ibintu byose ingabo zose zirangiye muri Kongo sigarane ingabo zasigarane z'abana nabo mu gatsiko bamurinze n'izindi zose zitazagira zimuteza ibibazo nyuma niba bazaba ari kwihungira niba bazari kugira gute niba ubizi ariko umugambi gwe no gukumarisha abana b'Abanyarwanda batazamuteza ibibazo tuba dushutse n'uyu ukomeza kurikirana no kumacano rwose wenda uraza kumva babitangaje umenye ngo Karasani ka Myasire yakoze hasi umwami w'igisaka rero dore impamvu njyewe nagambye ndi aho kugira ngo ndunge mikoro cyangwa kamera wandunga imbunda ubizi ingotanyi zigwanaga n'abantu n'umuntu zitagwanaga n'abantu zitazi utigute mwibuka kera bageze kugamba ngo ingabo zitazi ngo ziri kugwanira mu birunga ngo zishe ingotanyi zigeze no kuri 200 abo ni twe izo ngabo zitazwi rero bose barabajenerali autoproclame bose barabazi n'amasura yabo barayazi aho babona abo hose babamenye ariko njewe kugeza guno munsi ingotanyi wajyana akazigira ati mumbe amadolari 10,000 turabereka ifoto ya Karasani ka Myasire bagaguha kuko ni kenshi nabanyuze mu myanya y'indoki bakaza bakambaza ubusabusanga babwira ndi ngo banyitaye ubaki uwo mwagambanaga niba Karasani ka Myasire yewe we ngo shanga umuginga araturiye ngabarebesha indege kabarebesha ejo jewe nuko ngoraga kugeza igihe indambara zarangiye niho umuntu azamenya ifoto yanjye niho umuntu azamenya ubundi we kugeza guno munsi nda muntu wamenya ngo uyu ninde nibaza ukuntu ngendaga bakamba ibyangombwa byabo
ngagenda nabyo haba mu Rwanda ngagenda ngajayo ngagaruka mundi gwaguma no kwigo ndi kwisaranga no sagize mbayoraga ndazaho nabaziritse mbayoraga ndazi kundu baje uko bameze nkaho bahagaze n'ico bafite n'ico bariho erega shaho hejuru y'ubwenge hari ubundi urumva ingotenzige kuziza amayeri ariko zaravuze ati uyu muntu yabaye ingotanyi ariko si iby'ubukotanyi ngiyi mbambo rero barabakarayire bishira ku macano kuki bari kwivuga imyaka oya imyaka y'amfite igenzo yivugira jewe nuko nguko bimeze mpaka hasi hejuru ubu ngubu nyine ndangotenye wabona muri go bari kugenda ari babiri bari bashizeho batanu ngo wenda bagira ico bamanda aho gandi mwenda bakuru ndabajana ku gasozi kanabasonda n'abamara ndabereka ndi niyo mwahindura mukaza n'abantu 30 nabo nabi wagira ye abantu baragamwe mu manza mbakubita mbateraga imiti abantu abunda kandi akenshi abantu benshi bazi ngo mfite imiti nderaga abantu ngo cangayo nisiga ngabwa ndamiti nisiga imana y'inini yandi nyagasani arawakiba niwe ngenda kimpiri kandi ngendaga ndazi ico ngiyemo ariko mission ngiyemo abantu numva ko muri njari mission ngiyemo ndazi kuna igero ngaba nikikadi bingiza papa we mushirizo mbunda hasi ubako batisibikinye baje kubona kabona amapisto gabari mu matwi bati byakomeye kandi ubwo barakumbona bakubona ari miki ngo nkaba ndabashoreye gushorera ng'amatungo